통과 시간이 돼서 기도하겠습니다. цаг болсон байна. залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 호세아서를 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Харин бурхан минь өнөөдөр ч гэсэн Хосea намаас суралцах боломж өгсөн таныг эсэл талархаж байна. 사랑하시는 학생들의 마음을 은혜로 성령으로 충만케 해주시옵소서. Өөрийнхөө хайртай оюутнуудын зүрх сэтгэлийг нэгүсээр бас хайраар дүүргэж өгөөрэй. 이 시간에 모든 염려를 하나님께 맡기고 마음을 다해서 성경을 공부할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Энэ цагт бүх санаа зовлоо бурханд танд даатгаад тэгэхээр чин сэтгэлээсээ бүх зүрхээрээ таны үгийг сурахад туслаарай. 통과에게도 하나님의 성령으로 함께 하셔서 지혜롭게 잘 통역할 수 있도록 도와주시옵소서. Хонгод ч гэсэн та өөрийнхөө ариун сүнсийг дүүргэж өгч мэрэгэн ухаанаар орчуулгад нь туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수의 нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. 아멘. 자, 오늘은 호세아 11장 8절부터 공부합니다. За өнөөдөр Хосеа номын 11-ийн 8 дахь эшлэлээс эхлээд 호세아 11장 8절은 이제 세 번째 대지입니다. За 8 дахь эшлэл маань болохоор 3 дахь хэсэг байгаа. 하나님은 진노 중에도 긍휼을 베푸신다. За хилэн дотрооч инэрлээ үзүүлдэг бурхан. Өөр хилэн дотрооч инэрлээ үзүүлдэг бурхан. 하나님께서는 진노 중에도 긍휼하심을 베풀어 주십니다. Бидний бурхан бол өөрлөж хилэгнэж явахтаа ч гэсэн инэрлээ үзүүлж байдаг бурхан юм аа. Инэрл хараа үзүүлж. 8절부터 11절까지요. 8-аас 11 дэх эшлэл байгаа. 8절 읽어보세요. 8 дахь эшлэл уншия. Ефраима би чамайг яахан зөндөнд орхих билээ. Израиля би чамайг яахан дайсанд тушаах билээ. Би чамайг яалаа гэж Адма шиг болгох билээ. Би чамайг яалаа гэж Зибоим шиг болгох билээ. Зүрх минь миний дотор эргэж хамаг л инэрл минь буцалжээ. 여러분 이 본문을 읽어보니까 여러분 마음에 어떤 생각이 듭니까? Энэ ишлэгийг уншихаар та нарын дотор ямар сэтгэл, ямар бодол төрж байна вэ? 하나님의 그 긍휼하심과 그 사랑하심이 참으로 우리가 공감할 수가 있죠. Бурхны инэрэл, бурхны хайрыг бид нар мэдэрч байна, тийм үү? 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐. Ефраима би чамайг яахан зөндөнд орхих вүлээ. 여러분 하나님의 참으로 사랑하심과 긍휼하심이 참 이 말씀 가운데서 우리에게 전달되고 있지요. Бурхны тэр хайр, инэрл нь энэ ишлээс бидний зүрхэнд хүрч байна. 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐. Израиля би чамайг яахан дайсанд тушаах билээ. 내가 어찌 아드마 같이 놓겠느냐. Би чамайг яалаа гэж Адма шиг болгох вүлээ. 어찌 너를 스보임 같이 두겠느냐. Би чамайг яалаа гэж Зибоим шиг болгох вүлээ. 내 마음이 내 속에서 돌이키어 나의 긍휼이 온전히 불붙는 듯 하도다 했습니다. Зүрх минь миний дотор эргэж хамаг л инэрл минь буцалжээ. 이 9절부터 11절까지는 그 이스라엘 백성들이 하나님과의 언약을 배반하고 불순종한 죄에 대해서 심판을 애원한 내용입니다. 8-аас 11 дэх эшлэл бол Израилийн ард түмэн бурхантай байгуулсан гэрээгээ зөрчиж дуулуургүй байсны үр дүнд бурхан тэднийг хэрхэн шийтгэх тухай өгүүлж байгаамаа. 그러나 하나님께서는 그들에 대한 변함없는 사랑을 가지시고
그들을 긍휼히 여기시고 회개하고 하나님께 다시 돌아오라는 것입니다. Гэхдээ бурхан хувиршгүй хараараа тэднийг хайрласаар байсан бас инэрл нэг үстэй үзүүлсээр байсан. Тиймээс тэдийг гэмшээд эргэж ирцгээе гэж хэлж байгаа. 그들이 회개하고 다시 돌아올 수 있도록 그들을 잠시 징계하신다는 것입니다. Тэднийг гэмшиж эргэж ирэх хүртэл нь түр хугацаар тэднийг шийтгэнэ гэж хэлсэн байна. 택한 백성을 영원히 멸망시키지 않으시는 것이 하나님의 뜻입니다. Өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг үрд мөгтэйг шийтгэл дотор орхитгүй нь бидний бурхны нэг үсэл юм аа. 그들의 그 범죄한 거에 대해서 하나님이 잠시 징벌을 하지만 그들을 영원히 멸망시키려고 심판하시는 것이 아니라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл тэдний үйлдсэн гэм нүглийнхэн төлөө тэдний түр зуур шийтгэх боловч үрд мөгтөр шийтгэл донд нь үлдээхгүй. 그들을 잠시 징계해서 그들이 회개하고 다시 하나님께 돌아오도록 그 사랑의 징계를 한다는 것입니다. Тэднийг түр зуур шийтгээд тэгээд тэд нэр гэм нүглээ ухаарад эзэн бурхан руу эргэж ирүүлэхийн тулд тэднийг хайрын шийтгэлийг оноож байгаа хэрэг юм аа. 그들을 영원히 멸망시키려고 하는 심판이 아니라는 것입니다. тэрнээс ш тэднийг үрд мөх устгаж хаяхын тулд шийтгэж байгаа хэрэг биш. 그 증거로 하나님은 소돔 고모라와 아드마와 스보임 같은 이러한 그 이름을 지금 거론하고 있습니다. Үүнийхээ нотлохой болгож бурхан энд Содом, Гомора ч юм уу эсвэл Адма юм уу Зибоим гэх мэт газруудын нэрийг дурдсан байгаа. 하나님께서는 과거에 소돔 고모라와 아드마와 스보임 같은 그런 도시는 하나님의 심판으로 영원히 멸망을 받았다는 것입니다. Эдгээр Содом, Гомора ч юм уу Адма, Зибоим ч юм уу эдгээр газрууд бол урд нь бурхны тэр ял шийтгэлийг аваад тэгээд үрд мөх устж өгөө алсан байна. 그러나 구원받은 택한 받은 백성들은 절대로 이와 같이 멸망하지 않는다는 것입니다. Харин сонгогдсон ард түмэн бол тэдэн шиг ингэж бүрэн устдахгүй гэдгийг илэрхийлсэн байна. 이것을 하나님이 강조하고 있는 말씀이 오늘 8절에 나와 있습니다. Үүнийг онцолж хэлсэн илэрхийлсэн ишлэл бол энэ 8 дахь ишлэл байна. 8절 다시 한번 같이 읽어봅시다. 얼마나 참 Дахиад 시작. 8 дахь ишлэлийг бүгдээрээ дахиад хамтдаа уншия. 3 Ефраима би чамайг яахан зөнд нь орхих билээ. Израиля би чамайг яахан тайсанд тушаах билээ. Би чамайг яалаа гэж Адма шиг болгох билээ. Би чамайг яалаа гэж Зибоим шиг болгох билээ. Зүрх минь миний дотор эргэж хамгал инрэл минь буцалжээ. 여러분 이 8절 말씀을 마음에 늘 이렇게 잘 새기시기 바랍니다. 8 дахь ишлэлийг та бүхэн зүрх сэтгэлдээ сайн сэлж аваарай гэж хүсэж байна. 이와 같이 하나님께서는 사랑하시는 그 이스라엘 백성들의 죄에 대해서 징계하실 때에도 하나님의 마음이 안타까워서 그 안타까운 마음으로 그들에게 긍휼히 여기는 마음을 가지고 이렇게 징계하시는 것입니다. Тэгэхээр энэ мэтчлэн бурхан өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг гэм нүгэл үлдэгт нь ингэж шийтгдэг. Гэхдээ шийтгэж байхдаа түүний зүрх сэтгэл маш их харуусаж халгалдаг. Тийм учраас тэр шийтгэж байхдаа ч гэсэн тэр инрэл хайр нь буцалж байдаг байх нэ. 요한복음 10장 28절 29절 보시기 바랍니다. Иохан намын 10 дугаар бүлэг 요한복음 10장 28절로 29절 28 29 Иохан 10-ын 28 29-ыг уншия. 한번 읽어보세요. Би тэдэнд мөнх амийг өгнө. Тэд хизээч мөхгүй бөгөөд тэднийг хинч гараас минь булаахгүй. Тэднийг надад өгсөн эцэг минь бүхнээс аавгаа бөгөөд тэднийг хинч эцгийн гараас булааж чадахгүй. 하나님이 택한 백성들에게는
절대로 멸망하지 않는다는 거예요. Тэгээ Бурхны нэгд сонгож авсан ард түмэн бол хизээч мөхөхгүй гэж хэлсэн. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 했습니다. Би тэдэнд мөх амийг өгөн тэд хизээч мөхөхгүй бөгөөд тэднийг хинч гараас минь булаахгүй гэсэн. 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라 했습니다. Тэднийг надад өгсөн эцэг минь бүхнээс авгаа бөгөөд тэднийг хинч эцгийн гараас булааж чадахгүй. 우리 믿는 성도들이 잠시 하나님의 징계를 이렇게 받을 수 있지만 영원히 멸망하지 않는다는 것을 우리가 확실히 깨달아야 됩니다. Итгэвч бид нар ч гэсэн төр зуур Бурхны шийтгэлийг хүртэж болох боловч тэглээгээд мөх устсахгүй гэдгийг мэдэж байх хэрэгтэй. 아무도 아버지 손에서 하나님의 택한 자녀들을 뺏어갈 수 없다는 것입니다. Бурхны сонгосон хүмүүсийг Бурхны гараас хинж салгаж чадахгүй. 자, 로마서 8장 한번 보겠습니다. За, Ром 8 дугаар бүлгээс харъя. 로마서 8장. 자, 로마서 Энэхий Ганбаатар 8장. хоёр микрофоноо хаачих. 로마서 8장 31절부터 자, 8:38, 39절까지 한번 같이 39. Ром 읽어보겠습니다. 8:38, 39-ийг хамтдаа уншицгаая. Гурван. Учир нь үхэлж, амьж, тэнгэр элч нарч, эрх баригчидч, өнөөгийн юмсч, эрх юмсч, хүчч, өндөрч, хүнч, өөр ямар ч бүтээл бидний эзэн Христ Есүсийн доторх Бурхны хайраас бидийг салгаж чадахгүй гэдэгт би бат итгэлтэй байна. Амен. 39절. 몇 절까지 읽었어요? 두 개 다 31절부터. 다음 32절. 38절, 38, 39. 38절, 39까지 읽었어요? 네. 다 읽었어요? 31절부터? 31절부터? 31절부터. 38절, 39절인 줄 알고 그 31절부터 39절까지 한번 그래요? 예, 한번 읽어주시기 바랍니다. 31 дээр ишлээс эхэлж унших юм байна. Би 38, 39-аар хэлсэн. 31-ээс 39-ыг унших юм байна. Тэгвэл бид эдгээр зүйлийн тухайд юу хэлэх вэ? Хэрэг Бурхан бидний талд юм бол хэн биднийг эсэргүүцэх вэ? Тэр өөрийн хүүг харамлалгүй, харин түүнийг бид бүхний төлөө тушаасан юм. Тэгвэл тэр яаж бүх юмыг түүний хамт бидэнд сул өгөхгүй байх вүлээ? Хэн Бурханы сонгосон хүмүүсийг буруутгах вэ? Бурхан бол зөвтгөгч нэгэн мөн. Ялдаг нь хэн юм бэ? Христ Есүс үхээд бүр амьлуулагдсан. Бурханы баруун талд байгаад бидний төлөө зуушлан гуйдаг нэг юм. Хэн биднийг Христийн хайраас салгах юм бэ? Гамшигүү, шахалтуу, хавчилгуу, үлсгэлнүү, нүцгэрлүү, аюулуу, илдүү. Таны төлөө бид бүхэл өдөржингөө хядуулжээ. Нядлагдах хонь мэтээр бид тооцогдчихэ гэж бичигдсэн байдаг. Харин бид энэ бүхний дотор биднийг хайрладаг түүгээр дамжуулан бүрэн ялдаг. Учир нь үхэлж, амьж, тэнгэр элч нарч, эрх баригчидч, өнөөгийн юмсч, эрх юмсч, хүчч, өндөрч, гүнч, өөр ямар ч бүтээл бидний эзэн Христ Есүсийн доторх Бурханы хайраас биднийг салгаж чадахгүй гэдэгт би бат итгэлтэй байна. Амен. 할렐루야. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 했습니다. Хэн биднийг Христийн хайраас салгах юм бэ гэсэн. 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다 그랬어요. Биднийг ч гэсэн Христ Есүс доторх Бурханы хайраас салгаж чадахгүй гэсэн. 어떠한 일도 어떠한 대상도 우리를 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다는 것입니다. Юу ч болж исэн, хинч байсан биднийг Христийн доторх хайраас салгаж чадахгүй. 예. 여러분 이와 같은 하나님의 영원한 사랑, 끊을 수 없는 영원한 하나님의 사랑, 그 사랑을 그리스도를 통해서 하나님이 우리에게 주셨다는 겁니다. Тэр хинч салгаж чадхааргүй ийм мөнхийн хайрыг Бурхан Христээр дамжуулан бидэнд өгсөн. 여러분 이런 확신을 가지고 이런 감사와 그 기쁨을 가지고 우리가 하나님의 일을 해야 됩니다.
Тэгэхээр бид нэр ийм бат итгэлтэйгээр бурхны өмнө талархал ба хайраар бурхны ажлыг хийх ёстой юм аа. 그러니까 우리가 잠시 징계를 받을 때에도 낙심하지 말고 우리가 바로 회개하고 돌이켜서 다시 하나님을 찾고 하나님께 돌아가면 되는 것입니다. Бид нэр төр зур шийтгэл хүртлээч гэсэн сэтгэлээр унаж гутралгүйгээр гимшээд эзэн бурхан лууга эргээд очих болно. 얼마나 감사합니까? 이 하나님의 무한하신 은혜와 사랑을 우리가 잘 깨달아서 그 사랑의 감동을 가지고 우리가 하나님의 일을 해야 되겠습니다. Тэгэхээр энэ ямар талархууштай хэрэг вэ? Үнэхээр бурхны тэр хязгааргүй тэр хайр болон тэр нэгүслэл бид нэр талархан тэр талархах сэтгэлээр бурхны ажлыг хийх ёстой юм аа. 호세아 11장 9절. Хосеа номын 11:9 자, 9절 읽어보세요. зөвшлийг уншия. Би догшин ураа гүйцэлдүүлэхгүй. Би дахин Ефраимыг сүйтгэхгүй. Учир нь би хүн бус бурхан. Та нарын дунд би ариун нэгэн. Тиймээс би хилэгнэл дотор ирэхгүй. 얼마나 하나님의 사랑이 이렇게 참 크고 넓습니까? Бурхны хайр ямар аавгаа бөгөөд өргөн уужим юм бэ? 하나님의 영원한 사랑, 끊어질 수 없는 하나님의 영원한 사랑. 그 사랑을 좀 우리가 좀 많이 깨달아야 되겠습니다. Тэгээ бурхны тэр хувиршгүй хайр, бурхны тэр хэн ч салгаж чадахгүй тэр хайрыг бид нэр ухаарч ойлгох ёстой. 하나님은 자기 백성을 사랑으로 징계하시더라도 맹렬한 진노로 아니하신다는 것입니다. Бурхан өөрийнхөө ард түмнийг төр зур шийтгдэг боловч тэр хилэгнэл дотор ирдэггүй. Тэр догширч хилэгнэдэггүй. 반드시 하나님은 그 긍휼을 베풀어서 다시 회복시켜 주시고 복을 주신다는 것입니다. Бурхан заавал өөрийнхөө инэрлийг үзүүлж дахин сэргээж дахин эдгэж өгдөө. 자, 10절 읽어보세요. 10 дугаар эшлэл. Тэд эзний араас алхах бөгөөд тэр арслан мэт архирах болно. Үнэхээр тэр архирч хөвгүүд нь баруун тагаас дагчсаар ирнэ. 예, 이스라엘 백성들을 그 포로된 곳에서 하나님의 크신 권능으로 다시 예루살렘으로 돌아오게 해주신다는 것입니다. Бурхан тэр өөрийнхөө агуу хүч чадал эрх мэдлээрээ тэр цөллөгдсөн газраас нь буцааж авчирнаа гэж байна. 여러분, 사자는 이 동물의 왕이라고 합니다. Арсланг бид нэр араатны хаан гэж ярьдаг тийм ээ. 예, 이와 같이 사자처럼 하나님께서는 크게 부르짖으면서 하나님의 택한 백성들을 그 사로잡힌 곳에서부터 포로된 곳에서부터 다시 돌아오게 해주신다는 거예요. Бурхан ч гэсэн яг тэр араатны хаан арслан шиг өөрийнхөө тэр хайрлсан, сонгосон ард түмнийг цөлөгдсөн, олзлогдсон газраас нь чанга дуугаар архирсаар буцааж авчирнаа гэж. 예, 하나님의 백성들이 범죄로 말미암아 잠시 하나님이 심판하셔서 그 이방 나라에 흩어지게 했습니다. Бурхны ард түмэн гин нүгэл хийсэн учраас Бурхан өөрийнхөө ард түмнийг харь үндэстнүүдийн дунд төр зур тараасан байгаа. 그러나 하나님께서는 그 이방 나라를 심판하셔서 이스라엘 백성들을 다시 구원하시고 다시 돌아오게 하신다는 것입니다. Гэхдээ Бурхан тэр харь үндэстнүүдийг шийтгээд тэгээд өөрийнхөө ард түмэн буюу Израилийг тэр харь үндэстнүүдийн дундаас дахин аварч буцааж авчирнаа гэсэн. 이때 하나님의 그 크신 권능을 보고 떨면서 이스라엘 백성들이 하나님께 돌아온다는 것입니다. Тэр үед Бурхны тэр агуу хүч чадлыг эрх мэдлийг хараад Израилийн ард түмэн дагжин жичирсээр ирэх болно гэж байна.
또 이 예언의 말씀은 신약 시대 그리스도의 구속으로 인하여 주님의 백성들이 회개하고 하나님께 돌아오는 그 장면을 보여주고 있는 것입니다. Бас энэ ишлэл нь тэр шинэ гэрээний үед Бурхны ард түмэн гим нүглээ гимшээд эзэн Есүс рүү эргэж ирэх болно гэсэн тэр үйл явдлыг иш үзүүлж өгүүлж байгаа. 여기 나오는 사자는 영적으로 말하면 신약 시대의 예수 그리스도를 예표하는 것입니다. Энд гарч байгаа арслан нь болохоор теологийн хувьд шинэ гэрээн дэх Есүс Христийг бэлэгдэж байгаа хэрэг юм илэрхийлж байгаа хэрэг юм. 예, 예수 그리스도를 사자로 이렇게 비유한 그런 말씀입니다. Есүс Христийг арслантай зүйрлсэн үг байна. Есүс Христийг бас гуйг гэдэг арслангийн гуйг гэж нэрлэдэг. 예, 그리스도께서 오셔서 사자와 같은 강력한 힘으로 포로된 자들을 다 하나님께로 돌아오도록 하신다는 거죠. Есүс Христ ирээд арслан мэт дээр агуу хүч чадлаар өөрийнхөө ард түмнийг авчрах болно. Өөрлөгөө авчрах болно гэсэн байна. 마귀에게 포로된 자들, 죄에게 포로된 자들 다 하나님이 그리스도를 통해서 돌아오게 하신다는 것입니다. Тэр олзлогдсон ард түмнээ авчрах болно. Тэр сатаанд олзлогдсон, тэр гэм нүгэлд олзлогдсон ард түмнээ ийхүү авчрах болно. 예. 그 자손들이 서쪽에서 떨며 오되 했습니다. 서쪽에서부터 떨며 오되. 이건 이방의 모든 흩어져 있는 이방 나라에 흩어져 있는 하나님의 택한 백성들이 회개하면서 하나님께 돌아오는 것을 말합니다. Хөвгүүд нь баруун таагаас дагжсаар ирэх болно гэсэн. Энэ нь болохоор тэр харь үндэстнүүдийн дунд тархсан байсан Израилийн ард түмэн гимшин эргэж ирэх болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 이 10절의 중요한 것은 이 사자, 바로 영적으로 말하면 그리스도께서 사자처럼 큰 권능으로 하나님의 택한 백성들을 회개시켜서 하나님께 돌아온다는 거예요. 이걸 확실하게 우리가 알아야 되겠습니다. Тэгэхээр энэ 10 дугаар ишлээс зөв хамгийн чухал үг нь арслан гэдэг үг байна. Тэгэхээр Бурхан тэр харь үндэст гэм нүглийнхээ улмаас харь үндэстнүүдэд олзлогдож тархсан өөрийнхөө ард түмнийг гэмшлэр дамжуулан тэр агуу хүч чадлаараа авчрах болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 11절 읽어주세요. 11 дэх ишлэл. Египтээс ирэх шувууд мэт Ассир газраас ирэх тагтаа мэт тэд дагжсаар ирэх болно. Би тэднийг байшингуудад нь суулгана. Эзэн тунхаглаж байна. 자, 이 구절은 새같이 비둘기같이 온다는 것은 여기 나오는 본문에 새같이 비둘기같이 온다는 것은 이스라엘 백성들이 하나님의 크신 권능과 도우심으로 빨리 신속하게 돌아온다는 것을 비유하는 것입니다. Тэгэд энд одоо хэлсэн байдлаар шувууд мэд тагтаа мэд ирэх боллоо. Энд шувуугаар зөөрлөж ингэж өгүүлсэн болохоор Израилийн ард түмэн Бурхны тэр авгаа хүч чадал ба тусламжтайгаар асар хурдан өтөр дүргэн ирэх болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 아무도 하나님께 돌아오는 이 구원 운동을 방해할 수 없다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Бурхан руу эргэж ирэх энэ авралын энэ үйл явцыг хинч зогсоож саатуулж чадахгүй гэдгийг илэрхийлж байгаа. 예. 그래서 그들이 하나님의 집에 머물게 된다는 것입니다. Тэгээд тэднийг байшингуудад нь суулгана гэсэн юм. 여기서 그들의 집이라는 것은 하나님의 교회로 돌아온다는 것입니다. Энэ байшингуудад нь суулгана гэдэг нь болохоор эзний дээр эзний сүм чуулганд аваачна байлгах болно гэсэн үг. 하나님의 교회에 돌아와서 헛된 우상을 다 버리고 이제는 살아계시고 참되신 하나님을 섬긴다는 것입니다. Эзэн Бурхны хадар сүм чуулганд эргэж ирээд тэгээд тэр нөгөө хуурамч шүтэнүүдээ бүгдийг хайж жинхэнэ эзэн Бурхандаа үйлчлэх болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 우리가 데살로니가전서 1장을 한번 보겠습니다.
1-р Тессалоник 1-р эшлээс харъя. 데살로니가 1-р 전서 Тессалоник 1장 1-р Тессалоник 1-р бүлэг 자, 데살로니가 전서 1장 9절 9-р эшлэл. 1-р Тессалоник 1:9. 읽어보세요. За уншия. Учир нь бидийг та нар дээр очиход та нар хэрхэн угтаж авсан тухай бас та нар амьд бөгөөд үнэн бурханд үйлчлэхийн тулд хэрхэн шүтээнүүдээсээ бурхан өд иргсэн тухай хүмүүс ярьж 예. 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬긴다는 것입니다. та нар хэрхэн тэр шүтээнүүдээ орхиж ихэнх бөгөөд амьд бөгөөд үнэн бурханд үйлчлэхийн тулд бурхан өд иргсэн тухай хүмүүс ярьж байна. 용하시 구약 성경의 모든 그 애언의 말씀들이 이 구원에 대한 하나님의 선택한 백성들을 구원하신다는 그 애언의 말씀들이 신약에 다 이루어진 것입니다. Тэгэхээр энэ мэтчлэн хуучин гэрээн дээр өгүүлсэн тэр авралын тухай ишлэлүүд өөрөөр хэлбэл тэр бурхан өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг аварна гэсэн тэр бүх ишлэлүүд шинэ гэрээн үед биелээ олдсон байгааг харж болох юм. 마치 우리도 신약 시대에 우리가 하나님의 이 구원운동은 그리스도께서 하나님의 택한 백성들을 다 하나님의 권능으로 이렇게 돌아오는 것, 이게 바로 복음의 능력입니다. Тэгэхээр энэ мэтчлэн одоо бидний үед болж байгаа энэ авралын шинэ гэрээний үед болж байгаа энэ авралын үйл явц бол тэр бурхны одоо нэгүслэр болж байгаа. Тэр бурхан өөрийнхөө агуу хүч чадлаараа Есүс Христээр дамжуулан өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг аварсан нь бол бурхны нэгүсэл юм аа. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라 그랬죠. Бурхны нэгүсэл буюу бурхны тэр сайн мэдээ юм аа. Тэгээд Ром номон дээр бас Паул хэлсэн байдаг. Би сайн мэдээнээс ичгүй учир нь энэ нь одоо бүх хүнийг аврал түргэх бурхны хүч юм аа гэж хэлсэн байна. 로마서 1장 16절에 나온 말씀입니다. Ром 1:16 дээр энэ гарч байгаа. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 했습니다. Сайн мэдээнээс ичгүй энэ бол итгэгч болгоныг юуны түрүүнд юудэ түншлэн грек хүнийг аврах бурхны хүч мөн. 먼저는 유대인에게 구원을 주시고 그 다음에는 헬라인 이방인들에게 하나님의 구원을 주시는 거예요. Юуны түрүүнд юудэ дараа нь грек хүнийг аврах бурхны хүч мөн гэсэн. 그리스도께서 오셔서 유대인이나 헬라인이나 차별 없이 모든 믿는 자들을 다 죄 가운데서 구원해 주신 겁니다. Тэгэхээр Христ энэ дэлхий дээр хурж ирээд юудэч бай, грекч бай бүх итгэгчдийг гим нүглээс нь аварсан гэсэн үг юм. 호세아 Ямар ч 11장 ялгуурлахгүйгээр 호세아 Хосея 11장 11 рүүгээ буцаад очие 11 дөрөлөөрөө 11절 말씀이 10절과 11절 말씀이 바로 그겁니다. тэр 10 11 дээр ишлэл бол чухамдаа саяны өгүүлснийг өгүүлж байгаа илэрхийлж 그러니 байна. 교회 오늘날 하나님의 교회는 하나님의 택한 백성들이 예수 그리스도를 믿음으로 하나님께 돌아와서 그 하나님의 교회에 이렇게 보호를 받고 그 교회에서 양육을 받아야 됩니다. Тэгэхээр бурхны ард түмэн болохоор тэр Есүс Христээр дамжуулан аврагдаж тэр бурхны сүмд ирээд тэгээд тэндээ хамгаалагдаж бас тэндээ сурч өсөх ёстой. 하나님의 교회를 통해서 살아계신 하나님을 섬기는 것을 우리가 배우고 또 교회를 통해서 하나님의 영광을 드러내는 것입니다. Амьд бурхны сүм дотор бид нар эзэн бурхандаа хэрхэн үйлчлэхийг бас суралцаж бурхныг алдаршуулахад суралцдаг байгаа. 호세아 11장 12절입니다. 읽어보세요. Хосея 11:12.
Ефраим намайг хуурамгаар Израилийн гэр залбихээр хүрээлүүлж байна. Юдаш бас Бурхны эсрэг итгэмжит ариун нэгэд дуулгаргүй байна. 자, 이 구절은 에브라임과 이스라엘 백성이 하나님 앞에서 거짓되게 행하는 그 못된 습관이 있다는 것입니다. Ефраим болон Израильчуудад Бурхныг залилдаг тийм муу зуршил байсан гэж хэлж байна. 오늘날에도 이 하나님의 택한 백성들이 그 참 하나님 앞에서 그 못된 습관을 버리지 못해서 그 참 이렇게 하나님의 축복을 누리지 못하는 것입니다. Өнөөдөр ч гэсэн ялгаагүй итгэгчид Бурхны өмнө тэр одоо муу зуршил буюу тэр худал хоормга хайж чадахгүй байгаагаас болоод Бурхны ирүүлийг эдэлж чадахгүй амьдарч байна. 예, 그 못된 습관이란 게 뭡니까? Тэр 거짓입니다. 거짓이. муу зуршил гэдэг нь юу хэлж байна гэхээр худал хоормгийг хэлж байгаа. 이 거짓을 버리지 못하는 거, 이 거짓이 참 못된 습관이에요. 이 거짓을 Тэгэхээр 우리가 버려야 됩니다. худал хоормог бол үнэхээр муу зуршил юм аа. Тэгэхээр энэ худал хоормгийг бид нар хаях ёстой. 이 또 하나님의 택한 백성들이 하나님을 섬긴다고 하면서도 이 거짓된 마음, 이 거짓된 행위를 벗어버리지 못해서 그 하나님의 축복을 누리지 못하고 있는 것입니다. Бурхан сонгогдсон ард түмэн бид нар бурханд үйлчлдэг гэж ярьдаг хэрнээ урдын тэр худал хоормог буюу тэр муу зуршлаа хайж чадахгүй явсаар байгаа. 하나님 앞에서 우리 신앙이 진실하고 깨끗해야 됩니다. 진실하고 깨끗한 신앙. Бидний итгэл үнэмшил бурханы өмнө цэвэр бөгөөд үнэн байх ёстой. 우리는 다 거짓되지만 하나님은 변함없이 진실하게 끝까지 사랑으로 이끌어 주신다는 겁니다. Тэгэхээр бид ийм худал хоормог боловч бурхан хэзээ ч хувиршгүйгээр эцээ хүртэл хайраараа бидэнд хандаж байдаг. 참 얼마나 감사해요. 우리가 곰곰이 양심을 써서 생각해 보면 우리가 하나님에 대해서 진실하지 못하고 깨끗하지 못했지만 하나님은 우리를 버리지 않고 끝까지 사랑으로 우리를 이끌어 주십니다. Тэр ямар талархав штэ хэрвээ бид нар үнэхээр мэс чанартай хүмүүс л тэр бодоод үзцгээе. Бид нар ингэж хувирдаг, бид нар залмихээр дүүрэн худал хуурмага дүүрэн байдаг боловч бурхан хизээч хувиршгүйгээр эцээ хүртэл биднийг хайраар хүлээсээр хайраар хандсаар байдаг. 진실하고 үнэн бөгөөд 깨끗한 цэвэр 정직한 이러한 신앙이 참 하나님이 기뻐하시는 거예요. тэр үнэн цэвэр шудраг тийм одоо жинхэнэ итгэлийг бурхан таалдаг. 디모데 후서 1장 봅시다. 20-р Тимот 1-р эшлэгийг харъя. 1-р бүлгээс харъя. 디모데 후서 1장 이 디모데의 신앙이 여기 나오는데요. 1-р бүлэгт Тимотийн итгэлийн талаар өгүүлсэн байгаа. 디모데 후서 1장 3절. 3-р эшлэл 2-р Тимот 3절부터 5절까지. 3-5 хүртэл уншъя. 자, 3절 읽어보세요. Би залбиралтаа чамайг үргэлж өдөр шөнөгүй санахтаа эцэг өвгдийг шигэ цэвэр мэс чанараар өөрийн үйлчлдэг бурханд талархан. 자, 내가 밤낮 간구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여 청결한 양심으로 조상적부터 섬겨오는 하나님께 감사한다고 했습니다. 청결한 양심으로 하나님을 섬기는 거예요. Тэгэхээр энд аюул хэлсэн байх хэрэг цэвэр мэс чанараар өөрийн үйлчлдэг бурханд талархан гэсэн байна. Тэр энэ бүр эцэг өвгдийнхээ үеэс ахуулаад цэвэр мэс чанараар үйлчилж ирсэн гэж байна. Бид нар бурханд үйлчлэгтэй цэвэр мэс чанараар үйлчлэх ёстой юм байна. 오늘날 우리 하나님의 일꾼들도 이 디모데의 신앙을 본받아야 돼요.
Өнөөдөр бурхандаа үйлчилж байгаа бурханы ажилчид бид нар ч гэсэн яг энэ Тимотийн итгэллээс суралцах хэрэгтэй. 청결한 양심으로 하나님을 섬기는 이런 일꾼들이 돼야 됩니다. Цэвэр мэс чанараар бурханд үйлчилдэг ажилчид болох хэрэгтэй. 다음에 4절 읽어보세요. За дараа нь дөрөвдүгээр эшлэл нулимсыг чинь санахдаа би чамайг харж баяр ёслонгаар дүүргэсэн гэж тэмүүлж байна. 두 번째는 디모데 신앙 두 번째는 눈물을 흘리는 신앙입니다. Хоёрдугаарт нь Тимоти итгэл ямар итгэл байсан бэ гэхээр нулимстай итгэл байсан. 우리도 눈물을 흘릴 줄 알아야 됩니다. Тэгээ бид ч гэсэн нулимс унгаж чаддаг байх хэрэгтэй. 이 거룩한 눈물, Ариун нулимс урсгадаг байх хэрэгтэй. 그다음에 이제 세 번째 5절 읽어보세요. 3 дугаарх нь ямар итгэл вэ гэхээр 5 дугаар эшлэл дээр байна. Чамд буй жинхэнэ итгэлийг би санахдаа энэ нь анх чиний эмийг их Лой их юник нарт байсан бөгөөд одоо чамд байдаг гэж итгэдэг. 내 속에 거짓이 없는 믿음이 있음을 생각함이라 그랬어요. Чамд буй жинхэнэ итгэлийг би санаж байна. 디모데의 신앙 세 번째는 이 거짓이 없는 믿음입니다. Тэгэхээр Тимотед байсан итгэлийн 3 дахь онцлог нь байсан бэхээр жинхэнэ итгэл байсан. 원래 이 믿음이라는 단어는 진실하다는 뜻을 갖고 있습니다. 진실하다는 것이 믿음입니다. Тэгээ уулаас энэ итгэл гэдэг үг маань өөрөө цаанаа жинхэнэ гэсэн жинхэнэ үнэн гэсэн утгыг давхар агуулж идэг. 자, 이 세 가지 디모데의 그 소중한 이 신앙은 디모데가 물려받은 거예요. 조상으로부터 물려받았습니다. Тэгэхээр энэ одоо 3 онцлог бүхий итгэлийг Тимот өөрийнхөө өвөг дээдсээс өвлөж авсан байгаа. 어머니 먼저 외조모, 그 외할머니죠. 외할머니 로이스와 어머니 유니게로부터 이 신앙을 물려받은 거예요. Өөрөөр хэлбэл Тимот өөрийнхөө тэр эмэг их Лой болон их юник нараас ийм итгэлийг өвлөж авсан байна. 뭔가 네. 이 신앙을 좀 물려받아야 돼. 이 신앙, 하나님이 기뻐하시는 이 신앙, 세 가지 이 신앙을 좀 몽골 교회가 물려받아야 돼. 이게 Тэгэхээр бурханд тааламжтай бурхны одоо таалдаг ийм жинхэнэ итгэлийг л монголчууд өвлөж авах хэрэгтэй байна. 그럼 몽골이 하나님의 축복으로 살아나는 거예요. 번성하는 겁니다. Тэгвэл Монгол улс бурхны дээр ерөөлөөр хөгжин цэцэглэх болно. 자, 디모데 신앙 세 가지. 뭐라고요? 첫 번째가 청결한 양심. 이틀은 ямар итгэл вэ? Нэгдүгээрт нь цэвэр мэс чанартай. 두 번째는 Хоёрдугаарт нь 눈물을 흘리는 신앙. нулимс урсгадаг. 세 번째는 거짓이 없는 신앙. Гуравт нь жинхэнэ итгэл. Будалгүй жинхэнэ итгэл. 이걸 우리가 물려줘야 됩니다. 내 자녀들한테는 물려줘야 되고 우리 성도들한테는 물려줘야 돼요. Ийм итгэлийг бас бид нар өвлүүлэх ёстой. Өөрсдийнхөө өвөр хүүхдэд өвлүүлэх ёстой. Итгэгч нартаа ч бас өвлүүлэх ёстой юм аа. 그래서 하나님이 이 디모데를 귀하게 쓰시지 않았습니까? 아주 귀하고 복되게 존귀하게 사용하셨습니다. Ийм ч учраас ийм итгэлтэй байсан Тимотиг бурхан маш агуу гайхалтайгаар эрхэм нанднаар хэрэгэлсэн байгаа. 자, 다시 호세아 12장 가겠습니다. Буцаад Хосеа номон дээр очие 12 дугаар бүлэг рүү орж байна. 자, 이와 같이 하나님이 기뻐하시는 이런 디모데의 신앙을 가지고 우리가 하나님을 잘 섬기면 하나님의 축복을 누릴 수가 있는 거예요. Яг л ийм Тимот шиг ийм итгэлээр бид нар бурханд үйлчлэх юм бол бурхан хариуд нь өрөөх болно. 자, 호세아 12장. Хосеа 12 дугаар бүлэг. 이스라엘은 야곱의 신앙을 본받아야 된다는 것을 강조한 내용입니다. За энэ 12 дугаар бүлэг болохоор Израиль Яаковын
итгэлийг өвлөөж авах ёстой гэсэн агуулгатай байгаа. 야곱의 신앙을 본받아야 된다는 거예요. Яаковын итгэлийг өвлөж авах ёстой. 우리는 믿음의 조상들의 그 경건한 이런 신앙들을 우리가 기억하고 그 신앙을 본받아야 됩니다. Тэгэхээр итгэлийн өвөг дээдсүүдийнхээ энэ одоо сүсэг бишрэлтэй энэ итгэлийг эрүүл зөв итгэлийг үргэлж санаж өвлөж авах ёстой юм аа. 야곱의 신앙은 그 조상 아브람과 그 이삭의 신앙을 본받은 것입니다. Тэр Яаковын итгэл гэхээр тэр өөрийнхөө өвөг дээдэс болох Авраам болон Исаакаас өвлөж авсан итгэлийг хэлж байгаа. 우리 믿음의 조상 아브람과 이삭과 이 야곱의 신앙을 우리가 늘 기억하고 그분들의 경건한 신앙을 이렇게 본받으라는 것입니다. Бид нар ч гэсэн мөн өөрсдөө итгэлийн өвөг дээдэс болсон Авраам, Исаак, Яаковын энэ бурханлаг итгэлийг үргэлж санаад нь дурсаж өвлөж авах хэрэгтэй. 자, 12장 대지를 말씀드리겠습니다. За 12 дахь бүлгийн хэсгүүдийг нь хуваагдлуудыг нь хэлж өгье. 첫 번째 대지, За эхний 1-р хэсэг нь 이스라엘과 유다의 죄를 책망하심. Израиль болон Юдагийн гимнүглийг зэмлсэн 1절과 2절. 1-ээс 2 дугаар эшлэл. 두 번째 대지, 2 дахь хэсэг нь 이스라엘에게 그 조상 야곱의 신앙을 본받게 함. Израильд өвөг дээдэс Яаковын итгэлийн үлгэр дуурайлыг 3절로 6절. Израильд өвөг дээдэс Яаковын итгэлийг үлгэр дуурай болгохыг шаардсан гэх юм да. 3절에서 6절. 3-аас 6. 3절부터 6절까지가 그 조상, 믿음의 조상 야곱의 신앙을 본받으라는 것이에요. 3-аас 6 дээр итгэлийн өвөг болох Яаковын итгэлийг өвлөж авахыг 세 번째 대지, сануулсан. За 3 дахь нь болохоор 에브라임이 진실하다고 주장하나 사실은 거짓되다는 것입니다. Ефрем өөрийгөө одоо үнэнч гэж хэлдэг боловч үнэндээ бодолч юм аа. 그 이스라엘의 자기들이 진실하다고 이렇게 자랑하지만 사실은 거짓되다는 것입니다. Израильчууд өөрсдийгөө бид нар одоо үнэнч амьдарч байгаа гэж ярьдаг ч гэсэн яг үнэндээ бол худал хурамгийн амьдарч байсан. 7절부터 8절까지. Энэ нь 7-аас 8 дугаар эшлэл болж байна. 네 번째 대지, За дөрөвдөх нь 이스라엘을 구원하시고 말씀으로 계시하신 하나님을 진노케 함. Израилийг аварч үгээрээ 말씀으로 구하신 말씀으로 말씀으로 계시하신 하나님을 진노케 했다는 거예요. тэгээд үгээрээ илчилсэн бурхныг хэлэгнүүлсэн нь Израилийг аварч үгээрээ илчилсэн бурхныг хэлэгнүүлсэн нь. 참 이스라엘을 하나님이 구원해 주시고 그 말씀으로 하나님이 계시하셔서 가나안 땅까지 인도하셨는데 그 하나님을 진노케 했다. Бурхан Израилийг хайрлаж аварч үгээрээ илчлэлтүүдийг өгч Канаан руу удирдсан боловч тэр бурхнаа Израиль хэлэгнүүлсэн байна. 9절부터 14절까지. 9-өөс 14 дугаар эшлэл. 1절 읽어보세요. За 1-р эшлэлийг уншъя. Ефрем салхиар хооллон дорны салхийг үргэлж мөшгөж байна. Тэрээр зайлмих хүчирхийллийг олшуулж байна. Тэр Ассиртай гэрээ байгуулж Египт рүү тос зөөдөг. 에브라임은 이스라엘을 가리키는 것입니다. Ефрем гэдэг нь болохоор Израилийг хэлж байгаа.
자, 이 바람을 먹는다고 했어요. 바람을 먹으며 동풍을 따라간다 했습니다. Тэд яасан гэхээр салхиар хооллож дорны салхийг мөшгөж байна. 여러분, 이거는 하나의 비유인데, 이 비유인데, 한번 생각해 봅시다. Тэр энэ бол зүйрлэл юм л да. Тэгэхээр бүгдээрээ бодоод үзье. 이 호세아가 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 전하는데, 이 비유를 들어서 하나님의 말씀을 전한 겁니다. Тэр Хосеа Израилийн ард түмэнд хандаж Бурхны үгийг дамжуулаад хэлж байгаа. Тэгээд тэгж дамжуулж хэлэхдээ энэ зөвлөлийг ашигласан байна. 예. 이 바람을 어떻게 먹을 수 있습니까? 여러분, 바람을 먹으며 동풍을 따라간다. 이 말이 무슨 말입니까? Энэ салхиар хооллож дорны салхийг мөшгөж байна гэсэн салхиар яаж хооллож болох юм бэ? Салхийг идэж болно гэж үү? 여러분, 바람을 아무리 많이 먹어보세요. 아무리 많이 먹어도 배가 부릅니까? Салхийг одоо хичнээн их идлээч гэсэн гэдэс цаддаггүй. 바람을 아무리 많이 먹어도 배가 부르지 않아요. Хичнээн их салхи идлээ ч гэсэн хичнээн их салхиар хооллооч гэсэн бидний гэдэс цадахгүй. 네. 또 이 동풍을 따라간다는 이 동풍은 아라비아 광야에서 불어오는 이 뜨거운 사막 모래바람입니다. 뜨거운 모래바람. Тэгэхээр дорны салхи гэж бас энд гарч байна. Энэ дорны салхи гэдэг нь болохоор Арабын цөлөөс салхилдаг тийм одоо халуун элсэн салхийг хэлж байгаа. 예, 이 아라비아 광야에서 불어오는 이 뜨거운 모래바람에 한번 불면 그 들판에 그 모든 초목들이 다 타버리고 말라버리고 그냥 파괴되는 것입니다. Хэрвээ одоо энэ дорны салхи буюу Арабын цөлөөс ийм хуурай элсэн салхи шуурах юм бол ерөөсөө тэр талд байгаа бэлчээрт байгаа бүх өвс ногоог одоо хуйхлаад юучгүй шатаагаад хатааж гандааж орхидог байна. 그런데 이런 동풍을 따라간다? 이게 무슨 뜻입니까? Гэтэл одоо ийм дорны салхийг мөрдөж мөшгөж байна гэж байна. Энэ юу гэсэн утгатай юм бэ? 자, 이것은 이스라엘 백성들이 살아계신 하나님을 버리고 우상을 숭배하고 그 세상을 의지하고 사는 것을 비유로 한 말입니다. Тэр энэ нь болохоор Израилийн ард түмэн амьд оршигч бурхнаа орхиод оронд нь хуурамч шүтээд энэ дэлхийг дагаж дэлхийн өнгө аясыг дагаж мөшгөж явж байгааг илэрхийлж байгаа. 이 바람이라는 것은 영적으로 거짓되다, 헛되다 그런 뜻을 갖고 있습니다. Тэгэхээр салхи гэдэг энэ үг бол сүнслэг утгаараа бол хоосон гэдгийг илэрхийлдэг хоосон гэсэн утгаыг. 우상을 말할 тэгээд 때도 хуурамч зүйлийг хэлдэг. 우상을 말할 때도 거짓되고 헛되다 그렇게 말하고 있습니다. Тэгээ хуурамч гэдэг нэг ч гэсэн тодорхойлохдоо бол хоосон хуурамч гэж тодорхойлдог шүү дээ. 이와 같이 거짓되고 헛된 우상을 섬기는 것은 마치 인간을 파괴하는 이 동풍을 따라가는 것처럼 멸망한다 그 말입니다. Энэ мэтчлэн дээр хуурамч хоосон шүтээнүүдийг дагаж явна гэдэг бол хүмүүст хор хөнөөл учруулдаг энэ дорны салхийг дагаж явж байгаатай адилхан юм а гэж зөвлөж байна. 이와 같이 헛되고 거짓된 우상을 숭배하고 따라가니까 그 결과로 이스라엘 백성들이 종일토록 거짓과 이 포악을 행하게 된다는 것입니다. Энэ мэтлэн одоо ингэ хоосон хуурамч шүтээнүүдийг дагаж бүсгэж явснаасаа болоод Израилийн ард түмэн өдөр бүр одоо цаг мөч тутамд залмих хүчирхийллийг үлддэг болсон байна. 이스라엘이 하나님을 버리고 헛되고 거짓된 우상을 숭배하며 거짓과 포악을 행하여 스스로 파멸의 길을 가고 있다는 것입니다. Израилийн ард түмэн хуурамч хоосон шүтээнүүдийг дагаж явснаасаа болоод
тэр залмих хүчирхийллийг олшруулж тэгээд эцэстээс тэр суурил руугээ явж байна гэсэн. 예, 호세아 8장 7절에도 우리가 이미 배운 말씀이 있습니다. Хосеа 8-ын 7 дугаар ишлэлдэр ч гэсэн бид нэр одоо нэгэнт суралцсан тий үздсэн байгаа. 그 이스라엘이 바람을 심으며 이 바람을 심으며 광풍을 거둘 것이라고 호세아 선지자가 말했습니다. 8-ын 7 дээр Израильчууд салхийг тарьдаг учраас шуургыг хурааж авдаг гэж хэлсэн байна. 이것도 헛되고 거짓된 우상을 숭배하는 그러한 이스라엘 백성들을 비유한 것입니다. Энд ч гэсэн одоо тэр хоосон хуурамч шүтэн шүтэж дэмий хоосон хөдөлмөрлөлт шүтснээсээ болоод дэмий хоосон хөдөлмөрлөхөд хүрсэн гэж Израилийг зөөрлөж хэлсэн байна. 광풍을 거둘 것이라는 것은 하나님이 심판으로 멸망을 당한다는 것이죠. Шуургыг хурааж авна гэдэг нь болохоор бурхны тэр шийдвэрлийг бүртгэж суурих болно, мөхөг болно гэдгийг хэлсэн байна. 이와 같이 우상을 섬기는 것은 마치 바람을 먹는 것 같고 동풍을 따라가서 스스로 파멸하는 그러한 멸망의 길이라는 것입니다. Энэ мэтчлэн салхиар хооллож дорны салхийг өшигөх нь эцэстээ өөрийгөө сүтгэх, өөрийгөө мөхөх зүйл юм аа, мөхөх үйлдэл юм аа гэдгийг илэрхийлсэн байна. 자, 호세아 12장 1절에 아수르와 계약을 맺고라는 말이 나옵니다. Цааш нь харах юм бол энэ нэгдүгээр эшлэлдэр Ассиртай гэрээ байгуулж гэсэн байна. 이것은 이스라엘이 하나님을 의지하지 않고 아수르를 의지하기 위해서 아수르와 맺는 조약을 말합니다. Энэ нь болохоор бурхан Израиль одоо эзэн бурхандаа итгэж найдахын оронд төшөглөхийн оронд Ассирыг төшөглөх гэж гэрээ байгуулж байгааг хэлж байгаа. 이와 같이 이스라엘 백성들이 하나님을 버리고 아수르와 조약을 맺어서 우리를 지켜주십시오. 우리를 보호해 주십시오. 이렇게 계약을 맺는다는 것입니다. Израилийн ард түмэн эзэн бурхнаа орхиод оронд нь Ассир дээр очиод гэрээ байгуулад биднийг та нар хамгаалж өгөөч гэж гуйж байгаатай гуйж байгаа гэсэн үг юм. 그러면 우리도 아수르를 섬길 것이며 아수르의 우상을 우리도 섬길 것입니다. 그런 계약입니다. Тэрвээ тэгэх юм бол бид нэр Ассирд үйлчлэх болно, Ассирийн бурханд мөргөх болно гэж хэлж байгаа хэрэг юм. 자, 이것은 마치 바람을 먹는 것 같고 동풍을 따라가서 파멸하는 것과 같다는 것입니다. Тэгэхээр энэ нь бол салхиар хооллож дорны салхийг мөшгөж явсаар сэрч байгаатай адилхан хэрэг юм аа. 또 기름을 애굽으로 보낸다고 했습니다. За бас Египт рүү тос зөөдөг гэж хэлсэн байна. 이스라엘은 아수르뿐만 아니라 애굽에게도 이렇게 기름을 보내서 우리를 보호해 주시오, 우리를 지켜 주시오, 아부한다는 것입니다. Тэр Израильчууд зөвхөн Ассирт үдэггүй Египт рүү ч гэсэн хамаг сайхан зүйлээ тэр тос өөхөө авчиж өгөөд тэгээд биднийг хамгаалж өгөөч гэж зусардаж байсан гэсэн үг. 오늘날에도 교회가 하나님을 의지하지 않고 세상의 세력을 의지하고 또 세상적인 방법으로 교회를 세워나가는 것은 이스라엘의 범죄와 똑같은 것입니다. Өнөөдөр ч гэсэн осом чуулганууд эзэн бурхандаа итгэж найдахын оронд энэ дэлхийд итгэж найдаж байгаа нь бас энэ дэлхийн одоо арга барилаар сүм чуулганыг босгон байгуул сүм чуулганыг үйлчилж байгаа нь яг л эртний Израильчуудтай адилхан гэмнүгэл үлдэж байгаа гэсэн хэрэг юм аа. 2절. За 2 дугаар эшлэл. Эзэн бас Юдатай заргалдаж Яаковыг замуудынхан дагуу шийтгэн үйлсийнхэн дагуу хариуг өгнө. 이 구절은 하나님께서 남유다 백성들에게도 북이스라엘의 죄에 참여했기 때문에
똑같이 하나님이 심판하시겠다는 경고입니다. Энэ болохоор өмнөд Юдач гэсэн хойд Израильтай адилхан тэр хойд Израилийн үлдсэн гэм нүгэл үлдсэн учраас бас адилхан шийтгэх болно гэж сануулж байна. 잠깐 쉬었다가 하겠습니다. Зөв завсарлаа. 기도합니다. Назайлбарыг 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 하나님의 말씀을 잘 듣게 해주시옵소서. харин бурхан минь энэ цагт ч гэсэн бид нар таны үгийг сайн сонсоход туслаарай. 우리가 진실하고 깨끗한 마음으로 하나님의 말씀을 잘 들어서 깨닫게 해주시옵소서. Бид нэр жинхэнэ үнэн бөгөөд цэвэр зүрх сэтгэлээр таны үгийг сайн сонсоход туслаарай. 사랑하는 몽골의 학생들이 하나님 앞에서 사람 앞에서나 진실하고 청결한 양심을 가지고 하나님을 잘 섬기게 해주시옵소서. Таны хайртай Монгол оюутнууд ч гэсэн таны өмнө болон хүмүүсийн өмнө цэвэр бөгөөд үнэн бүс чанараар бурхан танд үйлчлэхэд туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 자, 이 시간은 호세아 12장 두 번째 대지입니다. Хосea 12 дугаар бүлгийн 2 дахь хэсгийг үзье. 이스라엘에게 그 조상 야곱의 신앙을 본받게 함. Израильчуудад өвөг Яаковын итгэлийг үлгэр дуурайл болгосон. 네, 그 야곱의 신앙을 본받으라고 오늘 말하고 있습니다. Яаковын итгэлийг үлгэр дуурайл болгоо, дуурайцгаа гэж хэлсэн байна. 예. 성경은 항상 우리 믿음의 조상들의 신앙을 기억하고 그 신앙을 잘 본받으라고 합니다. Библи бидэнд үргэлж сургадаг, сургамжилдаг зүйл нь болохоор өвөг дээдсийнхээ итгэлийг үргэлж санаж үлгэр дуурайл болгож яваа гэж сургамжилдаг. 이 믿음은 본받는 것입니다. 예, 본받는 거예요. Итгэл гэдэг зүйл бол өвлөгддөг зүйлээ. Биш 그건 үлгэр дуурайл болгодог зүйлээ. 히브리서 11장을 보면은 그 믿음장이라고 합니다. 히브리서 11장을 믿음장이라고 해요. За, Еврей номын 11-р бүлгийг болохоор итгэлийн бүлэг гэж нэрлэдэг тийм ээ. 거기에 등장하는 그 많은 믿음의 조상들의 신앙을 본받으라고 기록해 놓은 겁니다. Тэнд гарч байгаа үе олон итгэлийн өвөг дээдсийн тэр итгэлийг нь үлгэр дуурайл болгоо гэсэндээ тэнд бичсэн байна. 그래서 이 믿음은 본받는 거예요. 본받는 거. За, тэгэхээр итгэл гэдэг зүйл бол бид нарын үлгэрлэж дуурайж явах ёстой зүйл байна. 악한 것을 본받지 말고 선한 것을 본받으라고 했습니다. Муухайг үлгэрлэж дагалгүйгээр харин сайныг үлгэрлэж дуурайцгаа гэсэн. 네. 믿음은 선한 것을 본받는 거예요. Итгэл гэдэг бол сайн зүйлийг, сайныг дуурайж байгаа хэрэг юм. 자, 그러면 3절 한번 읽어보세요. За, 3 дугаар эшлэгийг 3절. 아까 목사님 2절은 설명이 2절은 아까 읽었죠. 마지막 2절. 아니요. 아까 안 2절까지 읽었어요. 아니요. 안 읽었어요? 1절까지. 이게 이집트로 애굽으로 그 기름을 날 것이다. 거기까지만. 그래요? 2절은 전혀 설명 그래요? 해석. 그 2절 읽어보세요. 2절. 2절. 2 дугаар ишлэг орхицсан байгаа шүү дээ. Бид нар 1-р ишлэг ярьж байгаа. Тэгээд завсарласан. Одоо 2 дугаар ишлэгийг унших гэж байна. Эзэн бас Юдадаа зоргалдож Яаковыг замуудынхын дагуу шийтгэн үлсийг нь дагуу хариуг өгнө. 그러니까 호세아 12장 그 2절은
하나님께서 남유다 백성들도 북이스라엘처럼 똑같이 음. 우상 숭배에 빠졌다는 것입니다. Тэгээ хоёрдугаар ишлэл нь болохоор нөгөө өмнөд Юдагийн ард түмэнч гэсэн хойд Израилийн ард түмэнтэй адилхан хуурамч шүтэх гэм нүгэлд автсан гэдэг тухай болж байгаа. 그래서 북이스라엘처럼 똑같이 하나님이 심판하신다는 경고입니다. 경고. Тийм учраас одоо хойд Израильтай адилхан өмнөд Юдагч гэсэн шитгэнэ гэсэн сануулга юм аа. 자, 그래서 3절 읽어보세요. За одоо 3 дахь ишлэг уншия. Хэвлийд байхдаа тэр ахыгаа өсгийнөөс нь дарж 90 цент хүрээд бурхантай тэмцэлцсэн. 야곱은 태어날 때 그 모태에서 그 형의 발꿈치를 잡고 태어났습니다. Яков эхээс төрөхдөө болохоор ахыгаа өсгийнөөс барьж төрсөн байгаа. 이제 이 본문은 그 창세기 32장 13절부터 32절에 나오는 내용입니다. За энэ тухай болохоор Эхлэл номын 32-ийн 13-аас 32 дугаар ишлэлээр гарч байгаа. 자, 4절 읽어보세요. 4절. За 4-р ишлэл. Тиймээ тэр тэнгэр элчтэй барилдан дийлсэн. Тэрээр уйлан өршөөл гуйсан. Тэр түүнийг битэл долоод тэрээр тэнд бидэнтэй ярьсан. 자, 이 두 구절은 야곱이 모태에서부터 그 형의 발 뒤꿈치를 잡았다는 것입니다. За тэгэхээр Яков болохоор төрхөөсөө ахуулаад ахыхаа өсгийнөөс барьж төрсөн байх шүү дээ. 그래서 이 뜻은 하나님께서 에서보다 야곱을 택했다는 증거로 기록된 것입니다. За тэгээд энэ тухай яагаад энд онцолж өгүүлсэн байгаа юм бэ гэхээр бурхан Исаваас илүү Яаковыг сонгож авсан гэдгийг нотлохоо болгож бичсэн байна. 하나님이 에서는 선택하지 않고 야곱을 하나님이 선택했다는 것을 그 증거로 보여주시기 위해서 이렇게 기록을 했다는 것입니다. Бурхан Исавыг сонгоогүй Яаковыг сонгосон гэдгийг нотлохоо болгож энэ тухай өгүүлж бичсэн байна. 오늘날 우리 믿는 성도들도 하나님이 선택한 증거가 뭡니까? Өнөөдөр ч гэсэн итгэвч биднэрийг бурхан сонгосон гэдгийг нотлохоо нь юу вэ? 야곱이 모태에서 형 에서의 발 뒤꿈치를 잡은 것처럼 오늘날 우리들도 예수 그리스도를 붙잡은 거예요. 예수 그리스도를 믿음으로 우리가 구원받은 것이 하나님이 선택한 증거입니다. Яков эхийн хэвлийгээс төрөхдөө ахыхаа өсгөнөөс зуурч төрсөнтэй адилхан өнөөдөр итгэж бид нар аврагдсан нь бол бид нар Есүс Христэс зуурсан учраас Есүс Христэд итгэсэн учраас аврагдсан байгаамаа. Энэ нь бол бидний аврагдсны нотлох юм. авралын нотлох юм. 또 야곱이 그 형의 발 뒤꿈치를 잡았다는 뜻은 하나님의 은혜와 이 축복을 간절히 사모했다는 증거입니다. Ахыхаа өсгөнөөс зуурч барьсан гэдэг нь болохоор бурхны тэр өршөөл нэгүслийг тэгтлээ ихээр чин сэтгэлээсээ хүсэмжилж байсан гэдгийг илэрхийлж байгаа. 오늘 우리들도 하나님의 말씀을 붙잡아야 됩니다. 야곱이 형 에서의 발 뒤꿈치를 꽉 붙잡은 것처럼 오늘날 우리도 하나님의 말씀을 꽉 붙잡고 그 약속을 믿고 하나님의 축복을 받아야 돼. Яков тэр ахыхаа өсгөнөөс тас зуураад төрсөнтэй адилхан өнөөдөр ч үсэ итгэж бид нар бурхны үгээс тас зуураад түүний амлалтанд итгэж бурхны өрөөлийг бүртэж амьдрах хэрэгтэй. 여기서 우리가 한 가지 교훈을 받아야 되는데 Эндээс бид нар нэг сургамжийг авах ёстой.
하나님의 택한 백성들은 야곱처럼 하나님의 축복을 간절히 사모하고 또 우리가 붙들어야 된다는 것입니다. Бурханд сонгогдсон ард түмэн бол яг л Яаков шиг Бурханы ёроолыг чин сэтгэлээсээ хүсэмжилж түүнээс зуурах хэрэгтэй гэсэн үг юм. Би гэсэн сургамж. 자, 하나님의 선택받은 백성들은 하나님의 은혜와 축복을 간절히 사모하면서 살아야 된다는 거예요. 그걸 보여주고 있는 거예요. Бурханд сонгогдсон ард түмэн бол Бурханы тэр нэгүсэл ба Бурханы ёроолыг ингэж чин сэтгэлээсээ хүсэмжилж тас зурч амьдрах хэрэгтэй гэдгийг үгээр дамжуулан бидэнд сургамжилж байна. 여러분, 에서는 어떻게 살았습니까? Тэгээ Исав яасан бэлээ? Яаж амьдарсан бэлээ? 에서는 자기 칼을 믿고 살았다고 했어요. Исав бол өөрийнхөө элтэнд найдаж амьдрахад хүрсэн гэж байгаа. 자기 칼을 믿고 자기 힘을 믿고 세상에 힘을 가지고 살았다고 했습니다. өөрийнхөө элтэнд найдаж, өөрийнхөө хүчинд найдаж, өөрөөр хэлбэл энэ дэлхийн хүчээр, дэлхийлэг хүчээр амьдрах болсон гэж байгаа. 우리도 오늘날 야곱처럼 하나님의 선택한 백성들이기 때문에 그 증거로 하나님의 은혜와 축복을 간절히 사모하고 우리가 추구해야 됩니다. Өнөөдрийн итгэгч бид нар бол яг л Яаков шиг Бурханд сонгогдсон хүмүүс учраас яг л Яаков шиг тэр Бурханы нэгүсэл ба ёроолыг чин сэтгэлээсээ хүсэмжилж амьдрах ёстой маа. 우리가 이 그리스도로 말미암아 구원받은 이 믿음은 바로 하나님의 선택의 근거에서 하나님 나를 선택하셨다. 그 선택의 근거에서 우리가 하나님을 섬기는 것입니다. Тэр Христээр дамжуулан бид нар аврагдсан гэдэг нь болохоор Бурханы тэр хайранд үндэслэгдсэн байна. Тэгэхээр Бурханы тэр хайранд үндэслэж бид нар эзэн Бурхандаа үйлчлэх ёстой. 우리도 정말 야곱처럼 하나님의 은혜와 축복을 간절히 사모하는 이런 믿음이 있어야 되겠습니다. Бид нар ч гэсэн Яаковтай адилхан Бурханы нэгүсэл ба ёроолыг чин сэтгэлээсээ хүсэмжлэх итгэлтэй байх ёстой. 또 본문에 힘으로 하나님과 겨루었다고 했습니다. Дөрөвдүгээр эшлэлдэр бас тэр Тэнгэр элчтэй барилдаж дийлдэг гэж байна. 뭐 하나님과 힘으로 겨루어서 이길 사람이 누가 있겠습니까? Бурхантай өөрийнхөө хүчээр барилдаад дийлдэг хүн гэж хаа байх вэ? 이것은 야곱이 하나님의 약속을 받기까지, 하나님의 축복을 받기까지 끝까지 기도했다는 것입니다. Тэгэхээр барилдаж дийлсэн гэдэг нь болохоор яг хүч гаргаж хүчний тулаан хийсэн барилдаан хийсэн гэсэн утгаас илүү Бурханы ёроолыг авах хүртэл Бурхан өөрийг нь ёроож өгөх хүртэл эцсээ хүртэл залбирсан гэдгийг илэрхийлж байгаа. 이와 같이 하나님의 선택한 백성은 하나님의 약속, 하나님의 축복을 우리가 위해서 기도해야 된다. Яг үүнтэй адилхан Бурханд сонгогдсон Бурханы ард түмэн бол Бурханы тэр амлалт, Бурханы ёроолыг хүртэхийн тулд эцсээ хүртэл залбирах ёстой. 자, 4절 한번 읽어보세요. Дөрөвдүгээр эшлэлээр дахиад уншъя. Тиймээ тэр Тэнгэр элчтэй барилдан дийлсэн. Тэрээр уйлан өршөөл гуйсан. Тэр түүнийг битээлд олоод тэрээр тэнд бидэнтэй ярьсан. 네. 이와 같이 야곱은 야복강 나루에서 천사와 씨름에서 이겼다고 나옵니다. Яаков болохоор тэр Ябок голын нэрэг дээр Тэнгэр элчтэй барилдаж дийлсэн. 울면서 통곡하면서 그에게 간구했다고 합니다. Тэгээ тэрээр уйлан хайлан өршөөл гуйсан гэж байна. 그래서 그곳에서 하나님을 만났다는 거예요. Тэгээд тэгсний ачаар тэнд Бурхантай уулзсан.
자, 이와 같이 야곱은 하나님의 약속을 받기까지, 하나님의 축복을 받기까지 예, 끝까지 예, 예, 포기하지 않고 이 기도로 매달렸다는 것입니다. Тэр бурхны тэр амлалтыг авахын тулд бурхны өрөөлийг бүртгэхийн тулд Яаков эцэж шантралгүйгээр эцсээ хүртэл залбирсан гэдгийг илэрхийлж байна. 우리도 그러한 기도가 필요합니다. Бидэнд ч бас ийм залбирал хэрэгтэй. 여러분 무슨 일이 있고 어려운 일이 있으면 세상을 믿고 의지하지 말고 사람을 믿고 의지하지 말고 야곱처럼 하나님의 약속과 축복을 우리가 받기 위해서 간절히 기도해야 된다는 거예요. Тэгэхээр хэрвээ бидэнд ямар нэг зүйл тохиолдох юм бол зовлон бэрхшээл толгорох юм бол хүмүүст итгэж найдалгүй, энэ дэлхийд итгэж найдалгүйгээр яг л энэ Яаков шиг эцсээ хүртэл бурхны дээр нэгүсэл ба амлалт ба ерөөлийг бүртгэхийн тулд залбирах хэрэгтэй юм аа. 그리고 여기에 하나님은 베델에서 야곱과 만나셨다고 나옵니다. Тэр түүнийг Бетэлд олсон гэж байна. Өөрөлд Бетэлд бурхан Яаковтай уулзсан гэсэн. 이 말씀은 창세기 35장 14절, 15절에 나오는 내용입니다. Тэгэхээр энэ агуулга болохоор Эхлэл номын 35 дугаар бүлгийн 14-өөс 15 дугаар эшлэлээр гарч байгаа. 야곱이 하나님께 말씀하시던 곳에 돌기둥을 세우고 그 위에 전제물과 기름을 붓고 하나님께 예배했습니다. Тэгээд эндээс харах юм бол Яаков тэр газар бурхантай ярилцсан тэр газараа тавшин ширээ босгоод тэгээд дээр нь ундаан өргөл болон тос цутгасан гэж байна. 그리고 하나님이 자기와 말씀하시던 곳의 이름을 베델이라고 했습니다. Тэгээд бурхан өөртөө ярьсан тэр газрыг Бетел гэж нэрсэн байна. 이 베델의 뜻은 하나님의 집이라는 뜻입니다. За тэгээд энэ Бетел гэдэг нь болохоор бурханы гэр гэсэн утгатай нэр байгаа. 근데 이스라엘 백성들은 호세아 시대에 이스라엘 백성들은 그 베델 하나님의 집을 우상을 숭배하는 그 헛된 집으로 타락시켰습니다. Гэтэл одоо Израильчууд тэр хуурамчтай шүтдэг болоод тэгээд тэр Бетел буюу бурханы гэр гэдэг нэртэй газрыг Бетавин буюу хоосон газар, хоосон гэр гэдэг утгатай болгосон. Яг тэр газар хоосон хуурамчтэйнд үйлчилдэг болсон байна. 자, 이 본문에 거기에서 우리에게 말씀하셨다고 기록되어 있습니다. Энд бас дөрөвдөр ишлэлдээ тэрээр тэнд бидэнтэй ярьсан гэж хэлсэн байна. 하나님께서 베델에서 야곱에게 말씀하셨는데 그것이 오늘날 우리에게 하신 말씀이라고 이렇게 기록하고 있습니다. Өөрөөр хэлбэл бурхан Бетэлд Яаковтай ярьсан байгаа тийм. Гэхдээ тэнд Яаковтай ярьсан нь өнөөдөр бидэнд ярьсантай адилхан юм аа. Бидэнд ч гэсэн яг адилхан ярьж байна. 이와 같이 야곱에게 하신 말씀이 오늘날 택한 백성들에게 하신 말씀이라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл одоо тэр үед Яаковт хэлсэн үг ярьсан яриа өнөөдрийн одоо бурханд сонгогдсон бурханы сонгосон арт түмэн болох бидэнд бас хэлж байгаа ярьж байгаатай адилхан юм аа. 성경의 모든 말씀은 하나님의 택한 백성들에게 오늘날 우리에게 하신 말씀들이에요. Библиэд бичигдсэн бүхий л энэ үг өгүүлбэр болгон өнөөдөр амьдарч байгаа бурханы сонгосон арт түмэн болох бидэнд бас хэлж ярьж байгаа үг юм. 이제 그게 이제 히브리서를 한번 보겠습니다. 히브리서. За Еврей номоос харцгаая. 히브리서 히브리서 자 2장 Еврей 2-р бүлэг 히브리서
오늘날 우리에게 하신 말씀이라고 나옵니다. 히브리서 통해서 봐요. Өнөөдөр бидэнд хэлж байгаа үг юм аа гэсэн 네. утгатай ишлэл байгаа. 자, 히브리서 3장 7절. 3 дугаар бүлгийн 7 юм байна. Еврей 3-ын 7. 예, 7절 읽어보세요. За. 히브리서 Тиймээс ариун 3장 7절. Еврей 3-ын 7. Тиймээс ариун сүнсний хэлсэнчлэн болжээ. Өнөөдөр та нар түүний дууг сонсвол 예, 바로 하나님은 이 기록된 성경 말씀을 가지고 기록된 성경 말씀을 가지고 오늘날 우리에게 말씀하시는 거예요. 재차 말씀하시는 겁니다. тэр өнөөдөр бурхан өөрийнхөө бичигдсэн үг буюу Библийн үгээр дамжуулан өнөөдрийн бидэнтэй ярилцаж байна гэсэн үг. 예, 모든 성경은 하나님의 감동으로 기록됐고 그 말씀은 오늘날에도 계속해서 우리들에게 새롭게 말씀해 주시는 것입니다. Судар бүр бурханы амьсгалснаар байдаг. Тэгээд тэр судрын үг болгон өнөөдөр бидэнтэй ярилцаж байгаамаа. 자, 또 15절, 히브리서 3장 15절 또 읽어보세요. Еврей 3-ын 15 дахь ишлэг уншъя. Учир нь өнөөдөр та нар түүний дууг сонсвол тэрсэлж байсан үеийнх шиг зүрхээ бүү хатууруул гэсэн байдаг. 예, 성경에 일렀을 때 오늘 바로 이 시간입니다. 오늘 이 시간, 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든. 이와 같이 기록된 성경 말씀을 통해서 오늘 하나님이 우리에게 말씀하시는 것입니다. Өнөөдөр та нар гэж байна. Өнөөдөр гэдэг маань яг одоо бид нарын амьдарч байгаа энэ цаг үе гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр та нар түүний дууг сонсвол гэдэг нь энэ бичигдсэн үгээрээ дамжуулж бурхан бидэнд дуугаа сонсгож байна. Бидэнтэй ярилцаж байна гэсэн. 그러니까 모든 성경은 하나님께서 하나님의 택한 백성들에게 말씀해 주시는 살아계신 말씀입니다. Тэгэхээр яг энд бичигдсэн байгаачлан энэ Библийн бүхий л үг үсэг болгоно нь бид бурханы сонгосон ард түмэн болох өнөөдрийн бидэнд зориулж бичигдсэн бидэнд хандаж хэлж байгаа үг гэсэн үг юм аа. 그래서 호세아 12장 4절. За Хосе 12-ын 4. 자, 그래서 베델에서 야곱에게 말씀하신 그 말씀이 오늘 우리에게 말씀하셨다고 이렇게 기록되어 있는 것입니다. Бетэлд Яаковд хэлсэн үг нь өнөөдрийн бидэнд хандаж хэлж байгаа ярьж байгаа үг юм аа. 5절 읽어보세요. 호세아 12장 5-р 5절. ишлэгийг уншъя. Тэр бол төг төмдийн бурхан эзэн. Түүний дурсгалт нэр нь эзэн. 5절은 여호와는 만군의 하나님이시라. 여호와는 그를 기억하게 하는 이름이니라 하고 나옵니다. Тэр бол төг төмдийн бурхан эзэн. Түүний дурсгалт нэр нь эзэн юм аа гэсэн. 여호와는 그의 이름을 기억하게 하는 이름이라고 이렇게 말하고 있습니다. За Яхова буюу эзэн гэдэг энэ нэр нь бол түүний түүний дурсгалт нэр юм аа гэсэн байна. Түүнийг дурсах нэр. 자, 출애굽기 3장 14절 15절에 보면 이렇게 기록이 되어 있습니다. За Гэтэл намын 3-ын 14 15-ыг харах юм бол ингэж хэлсэн байгаа. 자, 하나님께서 모세에게 자신의 이름을 이렇게 알리셨습니다. Бурхан Мосед өөрийнхөө нэрийг мэдүүлж хэлж өгсөн байна. 나의 영원한 이름이요 대대로 기억할 나의 칭원이라 하고 말씀하셨어요. 출애굽기 3장 14, 15요? 출애굽기 3장 출애굽기 네. 3장 14절로 15절에. 그거는 그 영원한 이름이라는 건 없고 그냥 나는 나다 그 말씀인데. 이제 나는 스스로 있는 자다 그랬죠? 네네 네. 그 이름을 여호와
하나님으로 다시 설명해 주신 겁니다. 그 음, 3장 14절 보시면 음. 에, 나는 원래는 14절 하나님께서 이제 13절 한번 읽어봐요. 13절. 13 дугаар эшлэгийг уншия. Гэтэл 3-ын 13. Тэгэхэд Мосе бурханд хараач би Израилийн хүүхдээр очиж тэдэнд эцэг үүдийн чинь бурхан намайг та нар руу илгээв гэж хэлэхэд тэд надаас түүний нэр хинбэ гэж асуувал би тэдэнд юу гэж хэлэх вэ гэв. 그래서 이제 모세가 하나님께 물어본 겁니다. 하나님, 백성들에게 내가 하나님의 말씀을 가서 전하면 백성들이 그 하나님이 어떤 분이냐, 그 하나님의 이름이 무엇이냐 물어볼 텐데 내가 그들에게 하나님의 이름을 뭐라고 알려냅니까? 물어본 거예요. Тэгэхээр гэтэл 3:13 дээр болохоор Мосе бурханаас асууж байна тийм ээ. Би Израилийн хүүхдээр очиж таныг намайг явууллаа гэж хэлэхэд тэд нэр чамайг явуулсан түүний нэр хин юм бэ гэж асуувал би юу гэж хэлэх вэ гэж асуусан. 그러니까 나는 스스로 있는 자다. 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다라고 해라. 했습니다. За тэгтэн бурхан хариуд нь би бол би байгаа юм аа. Би байгаа чи Израилийн хүүгүүдэд очиж би байгаа намайг та нар руу илгээлээ гэж хэлээ. 그래서 하나님은 영원 자존이라고 합니다. 신학적으로 하나님을 영원 자존, 영원 전부터 스스로 계신 자다. 이렇게 우리가 하나님을 말하고 있는 것입니다. 신학적으로. Тэгэхээр одоо теологийн үед нь би байгаа гэдэг энэ үг нь бол бүр мөнхөөс мөнхөд одоо юу дангаар оршигч өөрөө оршигч бурхан гэсэн тийм утгатай тайлбар байдаг. Би байгаа гэдэг нэр нь. 그래서 15절에 다시 한번 모세가 설명을 합니다. 또 모세에게 설명해 주는 거예요. гэтэл 3:15 дээр нь бурхан дахиад Мосед тайлбарлаж хэлжээ. 영원 전부터 스스로 계신 하나님께서 모세에게 자신의 이름을 알리신 겁니다. Тэгэхээр мөнхөөс урд оршин байгч тэр нэгэн өөрийнхөө нэрийг Мосед тайлбарлан хэлж өгч байна. 그 하나님은 바로 너희 믿음의 조상, 믿음의 조상 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라는 것입니다. Тэр бурхан бол чиний эцэг өвгдийн чинь бурхан буюу Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковын бурхан юм аа. 우리 믿음의 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 말씀하신, 야곱에게 계시하신 그 하나님이 나를 너희들에게 보냈다. 그렇게 설명하고 있는 거예요. Эцэг өвгдийн чинь бурхан буюу Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковын бурхан эзэн чинь намайг та нар руу илгээлээ. 그래서 그 여호와, 그 여호와 하나님이라는 뜻이 바로 나의 영원한 이름이요 대대로 기억할 나의 칭호라 그렇게 설명하고 있습니다. Тэгээд энэ нь эзэн намайг та нар руу илгээлээ гэж хэлээрээ. Тэгэхээр энэ эзэн буюу Яве, Яхова гэдэг энэ нэр бол миний нэр мөнхөд миний нэр бөгөөд үеийн үед миний дурсгалт нэр юм аа. 그래서 여호와라는 뜻은 하나님의 계약, 하나님의 언약을 영원토록 성취하시고 이루신다는 그런 진실하신 하나님이라는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл энэ эзэн Яве, Яхова буюу эзэн гэдэг энэ нэр бол бурхан өөрийнхөө амлалтыг үрд мөнхөд дурсан санаж биелүүлдэг бурхан юм аа гэсэн утгатай. 그래서 여호와는 바로 하나님의 계약대로 하나님이 조상들에게 말씀하신 그 계약대로 하나님의 그 모든 하시는 일을 다 이루신다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл эзэн гэдэг нь Яхова гэсэн. Тэгээд Яхова буюу Яве. Тэр энэ эзэн бурхан бол тэр эцэг өвгдөөс нь агуулад хідэн үеэр нь амлсан хідэн үед нь үе дамжиж амлсан тэр амлалтаа заавал биелүүлдэг бурхан, биелүүлэх бурхан юм аа.
그래서 여호와는 영원한 이름은 하나님의 계약을 그대로 성취하시는 진실한 하나님이다. 그것을 설명하고 있는 것입니다. За тэгэхээр Йehова буюу эзэн гэдэг энэ нэрлэл өөрийнхөө өгсөн амлалтыг байгуулсан гэрээгээ итгэмжтэйгээр биелүүлдэг бурхан гэсэн утгатай нэр байна. 그래서 하나님은 아브라함과 이삭과 야곱에게 말씀하신 그 조상의 하나님, 그 하나님의 약속을 예수 그리스도를 통해서 오늘날 그 이루시는 그 하나님을 여호와 하나님이라 그렇게 설명하고 있는 것입니다. Эцэг өвгдөд нь өгсөн тэр амлалт буюу Авраам, Исаак, Яаковтай байгуулсан тэр гэрээгээ биелүүлдэг бурхан. Тэгээ тэр бурхан бол өнөөдөр Есүс Христээр дамжуулан тэр амлалтаа биелүүлсэн гэдгийг илэрхийлж байна. 하나님은 늘 살아계십니다. 그래서 하나님의 택한 백성들을 그 언약대로 다 구원해 주신다는 것입니다. Эзэн бурхан бол үрд мөх оршин байдаг, амьд байдаг эзэн. Тэгээд өөрийнхөө амласан ёсоор гэрээний дагуу сонгосон ард түмнээ аварч байдаг бурхан юм аа. 그 하나님이 바로 여호와 하나님이시라는 것을 설명하고 있는 것입니다. Тэр бурхан бол даруй эзэн бурхан буюу Йehova бурхан юм аа гэдгийг тайлбарласан байна. 자, 6절 읽어보세요. Асия 12-ын 6 дугаар бичлэгийг уншъя. Тиймээс бурхандаа буц хайр инрэл шударга ёсыг сахиж үргэлж бурхнаа хүлээ. 자, 그래서 이러한 그 언약을 이루시는 이 하나님께 돌아오라는 거예요. 회개하고 돌아오라는 것입니다. Тиймээс одоо амлалтаа биелүүлдэг, гэрээгээ биелүүлдэг, гэрээндээ итгэмжтэй тэр бурхан руугаа буцаа гэж хэлсэн байна. 그러면 그리고 돌아와서 인애와 공의를 지키고 항상 하나님을 바라보고 하나님만 잘 섬기라는 것입니다. Тэгээд тэр хайр инрэл шударга ёсыг сахиж үргэлж бурхнаа хүлээж тэр бурхандаа үйлчлээ гэсэн. 자, 우리가 믿는 하나님은 언약의 하나님, 언약대로 성취하시는 진실하신 하나님, 그것을 우리가 확신해야 되겠습니다. Бидний итгэдэг бурхан бол амлалтын бурхан, яг амласнаараа бүгдийг биелүүлдэг бурхан гэдэгт бид нар итгэх ёстой. 우리의 행위대로 우리를 대하시는 게 아니고 하나님은 영원토록 아브라함과 이삭과 야곱에게 언약하신 대로 그 언약을 가지고 택한 백성을 대하시는 겁니다. Бурхан биднэртэй харьцахдаа бидний үйлдэлсний дагуу харьцдаг биш. Бидний үйлдэлснээр хариулдаг тийм бурхан биш, харин бидний өв дээдс болох Авраам, Исаак, Яаковтай байгуулсан гэрээгээ санаж тэр гэрээнийхээ дагуу бидэнтэй харьцдаг бурхан юм аа. 영원히 파괴되지 않는, 영원히 상실되지 않는 이 영원한 언약, 그 영원한 언약을 그리스도 안에서 하나님이 그 선택한 백성들에게 베풀어 주신다는 겁니다. Хизээч үл босох гэрээ буюу хизээч хүчингүй болохгүй, хизээч цоцлогдохгүй тэр мөнхийн гэрээнийхээ дагуу бурхан тэр нэгүслээ Есүс Христээр дамжуулан бидэнд цотгож өгч байдаг. 세 번째 대지입니다. За 3 дахь хэсэг 이스라엘이 진실하다고 주장하지만 사실은 거짓되다는 것입니다. Израиль өөрсдөө үнэнч гэдэг боловч үнэндээ удалч байсан. 7절부터 8절까지예요. 7-8 дээр ишлэл байгаа тийм ээ. 자, 7절 읽어보세요. 7 дугаар ишлэг уншъя. Гартаа хуурамч жинлүүртэй худалдаачин зарилах дуртай. 그는 누굽니까? 이스라엘을 말합니다. За энэ хэнийг хэлж байгаа юм бэ гэхээр Израилийг хэлж байна. 그 이스라엘은 상인이라 손에 거짓 저울을 가지고 속이기를 좋아하는도다 했습니다.
Израиль бол худалдаачин ямар худалдаачин бэ гэхээр гартаа хуурамч жинлүүртэй заллах дуртай худалдаачин юм а гэж. 그래서 이 상인이란 말은 또 어떤 뜻이 있냐면 이 가나안 사람, 이 가나안 원주민들은 아주 장사를 잘합니다. 이 장사를 잘하는 사람을 이 상인이라고 하는데 이 사람들은 이 속임수로 장사를 잘한다는 거예요. 가나안 사람들이. 그걸 말하는 것입니다. Тэгэхээр энэ худалдаачин гэдэг үг бас юу ямар утгатай вэ гэхээр худалдаа 8 маш сайн хийдэг хүн гэсэн үг. Тэгэхээр худалдаа 8 сайн хийхдээ яаж сайн хийдэг вэ гэхээр хуурч мэхэж худалдаа нь сайн явагддаг тийм хүмүүс. Ялангуяа канаанчууд тийм ээ. Канаанчууд болохоор хуурч залилж мэхэж худалдаа 8 хийдэг. Тийм учраас тэр залил мэхээрээ худалдаа нь маш сайн явагддаг, амжилттай явагддаг. 그래서 이 7절에 이 말씀은 원래 이 가나안 상인들을 비유하는 말인데 이것은 이스라엘 백성들이 이렇게 타락을 해서 가나안 상인들처럼 거짓 저울을 가지고 남을 속이기를 좋아한다는 것입니다. Тэгээ уул нь бол энэ худалдаачин гэдгээр тэр Канааны залтай тэр худалдаачдыг ингэж илэрхийлсэн үг байгаа. Гэхдээ Израильчууд болохоор яг тэр Канаан нутгийн худалдаачдтай адилхан гартаа хуурамч жинлүүр бариад бусдыг залилж мэхлэх дуртай болсон гэдгийг илэрхийлж байгаа. 그래서 호세아 시대에 이스라엘 백성들이 이렇게 가나안 사람처럼 타락을 해가지고 남을 속여서 돈을 버는 것을 아주 좋아한다는 것입니다. Яг энэ Хосегийн амьдарч ирсэн энэ үед болохоор Израильчууд яг Канааны худалдаачдтай адилхан бусдыг хуурам мэхлэх дуртай болсон ба. 자, 근데 이 솔로몬이 기록한 이 이스라엘 백성들의 조상 그 솔로몬이 기록한 이 잠언 11장 1절에 보시면 이렇게 기록이 되어 있습니다. Тэгээ одоо энэ Израильчүүдийн бас нэг үг дэдс гэж тооцогддог Соломоны бичсэн сургаалт өгс номын 11-1 дээр болохоор ингэж хэлсэн байна. 11장 1절 읽어보세요. 11-1-ийг уншия. Зөрүү дэнслэл эзэнд жигшил зөв туухай түүнд тааламж. 네. 자, 자신들의 그 믿음의 조상 그 솔로몬이 성령의 감동으로 이 잠언을 기록해서 이스라엘 백성들을 훈계하고 가르친 것입니다. Тэр Израильчүүдийн одоо үг дэдс гэж бас тооцож болох Соломон хааны зүрх сэтгэлийг одоо ариун сүнс хөдөлгөснөөр тэр Израильчуудад сургамжилж энэ номыг бичсэн байгаа сургаалт өгсөй. 그래서 이 속이는 저울은 여호와께서 미워하신다 그랬어요. Энд харах юм бол зөрүү дэнслэл эзэнд жигшил юм аа. Өөрөөр хэлбэл одоо зөрүүтэй тий буруу жинлэх нь эзний жигшлийг төрүүлдэг гэсэн байна. 이 저울을 속여서 돈을 버는 것은 하나님이 미워하신다는 것입니다. Аливаа ямиг жинлэж дэнслэхдээ ингэж хуурч мэхэлсэн зөрүүтэй дэнслэнэ гэдэг нь үнэхээр эзний үзий яддаг үйлдэл юм. 그런데 이 일을 지금 호세아 시대에 이스라엘 백성들이 하고 있다는 거예요. Гэтэл Хосегийн цаг үед Израильчууд яг энэ эзний жигшдэг зүйлийг хийж байна. 그리고 이런 불의한 재물을 사랑하고 있다는 거예요. 좋아한다는 거예요. Израильчууд тийм шудраг бус эд баялагт дуртай болсон байсан гэсэн үг. 여러분, 이 예수 믿는 사람들이 장사하는 사람 많아요. Есүс итгэгчдийн дунд ч гэсэн худалдаа намаа эрхэлдэг хүмүүс олон байдаг. 그런데 그 예수 믿는 사람들이 저울을 속이면서 돈을 버는 사람들이 있을까요? 없을까요? Тэгвэл тэр Христэд итгэдэг худалдаачдын дунд ингэж одоо буруу зөрүү дэнсэлж мөнгө олдог хүмүүс байдаг болов? 있으니까 이걸 기록해 놓은 거예요.
байдаг учраас л бурхан ингэж бичиж анхааруулсан байна шүү дээ. сургамжилсан байна. 여러분, 남을 속여서 돈을 버는 것은 그것은 화가 되는 것입니다. Бус бусдыг залилж мэхлэн байж мөнгө олноо, баяжнаа гэдэг бол үнэхээр өөр дээрээ гай зовлон дуудаж байгаа хэрэг шүү. 왜 그렇습니까? 하나님이 미워하시니까. Яагаад тэгж байгаа гэхээр эзэнд ийм зүйлийг жигшдэг учраас юм. 그 하나님이 축복하지 않으시니까. Тэгээ бурхан тийм хүнийг өрөөхгүй учраас юм. 그러니까 그런 돈은 다 화가 되는 것이고 사람이 불행해지는 것입니다. Тийм учраас тэгж тийм арга замаар олсон мөнгө бол эргээд гай зовлон болно. Тэгээд тийм хүн одоо эмгэнэлтэй золгүй амьдрнаа. 그러나 이 공평한 저울은 하나님이 기뻐하신다고 했어요. Харин энэ 16 дугаар 11 дээр бас зөв тухай нь түүнд тааламж юм аа гэж хэлсэн байна. 이 돈을 적게 벌어도 정직한 저울, 이 공평한 저울을 통해서 버는 돈은 하나님이 축복해 주십니다. Тэгээ хэдий бага мөнгө олж байгаа ч гэсэн яг зөв тухайгаар хэмжээд зөв тухай ашиглаж тэр бага ачаалтгай мөнгө олох нь эзэн бурханд тааламжтай байдаг юм аа гэж. 이렇게 정직하게 버는 돈은 하나님이 축복하셔서 Ингэж шударгаар олсон мөнгийг бурхан өрөөдөг. 그 행복하게 살 수 있는 거예요. Тэйхүү тэр хүн аз жаргалтай амьдарч чадах юм аа. 자, 우리는 이런 불의한 재물에 대해서 우리는 적극적으로 그걸 우리가 버려야 됩니다. 그걸 적극적으로 버려. 불의한. Тэр бид нар бол тэр шудраг бус эд баялагийг бол бид нар зоригтой тууштайгаар хайж сурах хэрэгтэй. 누가 그렇게 말을 해도 그걸 적극적으로 물리쳐야 됩니다. Хэн нэгэн одоо тийм биш ээ гэж хэлжсэн ч гэсэн бид нар бол тууштай зоригтой тийм эд баялагаас л татгалзах хэрэгтэй. 또 잠언 12장 22절에도 이렇게 기록이 되어 있습니다. Мөн сургаалт төгс 12-ийн 22 дугаар эшлэл дээр бас ингэж хэлсэн байгаа. 읽어보세요. Худалч уруул эзэнд чигшүүр хуудуугүй үйлснүүд түүнд таалал. 자, 여기도 거짓 입술과 진실하게 행하는 자를 서로 대비를 시켰습니다. За энд ч гэсэн худалч уруул ба хуудуугүй үйлс одоо үнэн зөв үйлс гэсэн үгтэй энэ хоёрыг хооронд нь бас харьцуулсан байна. 거짓 입술은 여호와께 미움을 받는다고 했습니다. Худалч уруул бол эзэнд жигшигднэ гэсэн. 그러니까 거짓 입술로 성공하는 것은 거짓말로 성공하는 것은 하나님의 축복을 받을 수가 없는 거예요. Худалч уруул буюу худлаа ярьснараа амжилтанд хүрнэ гэдэг бол эзний ёроолыг хүртэхгүй хэрэг юм аа. Эзний ёроолыг хүртэж чадахгүй. 그러나 진실하게 행하는 자는 하나님이 기뻐하신다고 했어요. Харин үнэн зөв үйлснүүдийг бурхан таалдаг гэсэн байна. 그런데 이스라엘 백성들이 이게 타락을 하니까 거짓을 행해서 돈을 벌고 거짓말을 통해서 성공하는 것을 그렇게 좋아한다는 거예요. Гэтэл Израилийн ард түмэн болохоор үнэхээр дээд зэргээр ялзарч завхарсан байсан учраас энэ худал хурамгаар мөнгө олж тэгээд худал яриагаар амжилтанд хүрч ирсэн. 참 하나님은 정직을 기뻐하신다고 했어요. Бурхан бол зөвийг шудрах ёсыг таалдаг гэсэн. 하나님은 진실하게 행하는 거, 정직하게 행하는 것을 기뻐하신다고 했습니다. Эзэн бурхан үнэн шудраг явахыг таалдаг. 자, 8절 읽어보세요. 12-ийн 8-ыг уншъя. Хосea 12-ийн 8. Ефраим үнэхээр би баян болсон. Өөртөө би эд баялагийг олсон.
бүх хүч хөдөлмөр дотор минь нүгэл хилэнцгийг тэд надаас олохгүй гэсэн. 자, 이 7절과 8절이 얼마나 그 모순되고 있습니까? 서로 모순되고 있잖아요. Энэ 7 8 дугаар ишлэлийг хооронд нь харьцуулах юм бол яг би энийхээ эсрэг утгатай байна тийм ээ. Эсрэг утгатай. 이 이스라엘 사람들은 나는 실로 부자라. 내가 재물을 얻었는데 내가 수고한 모든 것 중에서 죄가 하나도 없다. 불의가 없다는 것입니다. 7 дугаар ишлэл дээр болохоор Израилийг болохоор худалч тийм ээ тэр заллах дуртай гэсэн. Гэтэл 8 дээр болохоор Ефраим өөрийгөө юу гэж хэлсэн бэ нэхрээ би баян болсон, би эд баялагийг олсон, миний хүч хөдөлмөр дотроос нүгэл хилэнцгийг та нар олохгүй гэж хэлж байгаа. 얼마나 그 이스라엘 백성들이 마음이 타락했습니까? Эндээс 전혀 죄에 대한 감각이 없어요. эндээс харах юм бол Израилийн ард түмний зүрх сэтгэл ямар одоо дээд зэргээр ялзарч завхарсан байна вэ гэдгийг харж байна. Тэд нар ерөөсөө өөрсдийнхөө үйлдсэн гим нүглийн талаар ерөөсөө ухаарсан, гимшсэн зүйл харагдахгүй байгаа. 내가 재물을 얻는데 부자가 됐는데 내가 부자 되기 위해서 재물을 얻는데 거기에는 전혀 죄가 없고 아무런 불의를 찾아낼 수 없다는 것입니다. Би баян болсон, эд баялагийг олсон. Гэхдээ тэр дунд бол ямар ч тийм шудраг бус зүйл байхгүй гэж тэд нар хэлж байна. 참 얼마나 그 거짓된 마음입니까? 전혀 Энэ 회개할 줄 모르고 회개할 줄 모르는 거예요. ямар одоо худал хуурмаг сэтгэл вэ? Ерөөсөө тэдэнд гэмших сэтгэл алга, гэмшиж ч мэдэхгүй гэсэн байна. 이스라엘 백성들이 이렇게까지 타락한 겁니다. Израилийн ард түмэн бүр ийм болтлоо ялзарч завхарсан байжээ. 자, 네 번째 대지입니다. За дөрөвдүгээр хэсэг 이스라엘을 구원하시고 말씀으로 계시하신 하나님을 진노케 한다는 내용입니다. Израилийг аварч үгээр дамжуулан илчлэлтээ өгсөн Бурхныг тэд хэлэгнүүлсэн нь гэдэг хэсэг байгаа. 이 대지는 다음 주에 하기로 하겠습니다. За энэ хэсгийг болохоор дараагийн хичээлдээр үздэцгээе. 기도합시다. Залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун бурхан аав минь ээ танд баярлалаа. 우리가 하나님의 말씀을 통해서 우리 속에 있는 죄와 불의와 거짓된 것을 하나님이 다 보여주고 있습니다. Та өөрийнхөө үгээр дамжуулан бидний дотор байгаа гэм нүгэл зүй бус байдал болон бидний худал хуурмгийг бүгдийг илчлэн харуулж байгаа үлээ. 하나님 앞에서 나는 죄가 없다 할 수 있겠습니까? Тиймээс би таны өмнө хэрхэн би ямар ч гэм нүгэлгүй гэж хэлж чадах үлээ. 우리 사도 바울도 하나님 앞에서 나는 죄인 중에 괴수입니다 하고 회개했는데 Илч Паулч гэсэн таны өмнө өөрийгөө би нүгэлтний дундах нүгэлтэн гэж хэлж гэмшиж байсан. 그래서 항상 겸손하고 하나님 앞에 눈물을 흘리면서 자기 죄를 회개하면서 하나님의 복음을 전했는데 Тэгээд үргэлж даруй байж нулимстайгаар таны өмнө үргэлж гэмшил дунд танд үйлчилж байсан. 우리의 그 사도 베드로도 새벽닭이 울 때마다 나는 예수님을 부인한 사람이야, 저주한 사람이야. 얼마나 회개하고 눈물을 흘렸습니까? Илч Паулч гэсэн дахиад онгодох болгонд би таны өмнө буруутай танаас урвсан гэж хичнээн их гэмшсэн бол 우리 믿음의 조상들과 우리의 믿음의 사도들은 참으로 하나님 앞에 자기 죄를 고백하고 회개하고 겸손하게 하나님의 일을 했습니다. бидний өмнө алхаж явсан бидний итгэлийн өвгдөд төсөөлөн элч нарт гэсэн үргэлж таны өмнө даруугаар үргэлж гэмшил дунд танд үйлчилж байсан. 저희들의 마음 속에 있는 것들을 하나님이 다 성령으로 보여주시옵소서.
Бидний зүрх сэтгэл дотор байгаа зүйлийг ч гэсэн та ариун сүнсээр дамжуулан бидэнд харуулж өгөөч. 그래서 하나님이 보여주시는 그 죄와 불의를, 거짓을 다 회개하고 버리고 진실한 마음으로, 정직한 마음으로 하나님을 섬기게 해 주시옵소서. Тэгээд таны харуулж өгсөн тэр гэм нүгэл, худал хуурмаг, ёс бусыг бид нар таны өмнө чин сэтгэлдээсээ гэмшээд тэгээд үнэн бөгөөд цэвэр зүрх сэтгэлээр танд үйлчилж чадхад туслаач. 그래서 하나님의 교회가 살아나게 해 주시옵소서. Тиймээс таны сүм чуулган үнэхээр босгон байгуулагдах болтугай. 우리의 가정이 살아나게 해 주시옵소서. Бидний гэр бүл гэсэн аврагдаж босгон байгуулагдах болтугай. 몽골이 살아나게 하시고 하나님을 잘 섬기게 해 주시옵소서. Бас Монгол маань ч гэсэн аврагдаж танд сайн үйлчилдэг болоход туслаарай. 하나님의 축복이 임하게 해 주시옵소서. Таны ерөөл ирэх болтугай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. 아멘. 네.